Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedralun. Tak merumpuk lom ni bak videonya katanya. Yang bahawa saji lun ingin kena kesampau bak urung drone memandung yang video ketua FPI yang yang kalih gepegah bahawa saji lun kalih lun nonton dalam videonya. Namun biarpun diganyan gepegah meno medih meno yang kesimpulan jih melemat dan penutuh kon bak gonyan. Di gonyan cuma geranggung sagai, raung sagai. Pegah FPI hebatnyo jihnyo hana malhaki bantuan bak pemerintah penguasa. Pegah jih. Padahal hadis mentong konsep gepake. Cara duk gepegah habapih kon keseruan untuk geduk untuk berdakwah. Namun igonyan untuk gepelemah hebat draw. Duk lamoto ceramah hati ti hadis puka konsep. Hadis pukul mo. Hadis babandung betul, tapi dalam hadisnya hana pernah gelaksanakan, hana pernah gepebut pu yang dalam hadisnya. Yang benar tu pulih urung donah dengku Bandung. Baik kerja pegah mujahidin FPI nyo jaitat kagak bantu pertolongannya hana upload bak video, hana upload bak je. Biasa je kon ditweet iji bak media menyuna pertolongan ke bangsa ke Palestin ke awak Burma menyamar bahapun ke awak Thailand yang kalipoh lele kafir nak tilah umat Islam. Tapi punah kesimpulan tahu bukti tengku FPI yang kalah ke berjihad. Tahu bukti cip lemah siap. Bayak ing lagi saya ada pi hana mumpu cap pi tengku FPI bangainya. Duk lama to pegah apa lempah raya. Ti hadis buka konsep. Pu tengku munafik. Tengku FPI. Kam tepat dengan tengku sonan yang pegah menyohana pilih Jokowi, hana pilih Prabowo. Pegah haji. Lagi sang cilimpatnya yang mak ceruga ngon leka. Alah hai binatang, kamu dapat kamu sepat nganti Nurdin Sirih yang cocok tat ilmi yang munafik kai pedoman. Pugia pegah boh ye terbuh. Sayang hana pilih Prabowo, kabuta mata aso neraka ke pegah. Hana je kebut pih membecut. Alah je dalam tua. Urung do nu baik sampai ke pengek le tengku serban beh. Yang serbanyan kon keh sebagai bukti. Urung bila agama Allah. Kadang makin yang serban yang cukup bangsat. Tahun 2017 rame urung yang serban bangsat. Getim pegala iman dengan proposal. Lagi sang bak pegah tengku FPI nya nah urung bila agama Allah, urung bila umat Islam. Padahal bina bantuannya kolek daripada masyarakat. Untuk niat bantu urung-urung yang kau musibah, urung-urung Islam yang kau musibah. Tapi dengan harta drone tengku FPI, tengku Muslim Al-Tahiri, mengsasen rupiah sang hana pernah bantu. Dia pegah merangkap wujud. Lon kiban pakiban. Dan lon tu pu so bayi FPI nya. Baik cangklak tak jak pegah haba. Menyohana dibantu ni nah. Payah nak mendahoh ba masyarakat Aceh. Nak mufuk lun pegah habanya. Pajuh gaji buta mentong. Ti hadis buka konsep. Duk lah motor ceramah tu. Yang kon show off kan. Ya pelemah hebat do motor lung na motor. Alah hai dengku hai hana sedikit utai nak pegah haba. Kesuan nak pegah haba. Baik nak pakai drone hana so tintung. Drone yang akan tintung drone. Bah? Seberangkaban rame je anak murid. Lun tintung peti silam munafik je no. Demi Allah lun pegah je. Baik ni pegah ni ajak pasukan lun. Akan lun po. Demi Allah lun pegah je. Akan lun po pasukan lun. Kalon mentong. Kalon mentong lun pegah je. Baik tiap hadis. Kon medangon hadis mentong, jalankan, laksanakan perintah Allah. Terima kasih beri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.